And finally, tapamai hene abedin komo. Afa otumfo ntam kese a Dadumba ne big sister eye Ernestina Fosu e kangu abuza panyine so. E fa Dadumba eye no ho ensensem no. Me ma nkyere mu no a kyere wadwen ama me. E wo comment section. Aha Panya Brock Media. Me so say need mu. Obe like video no other my subscribe button so na be click notification for no latest update and be kyere wadwen aba me e wo comment section. Me so ba so no a share for so anya bi a share. Ejenyenim Dadulumba ewachi de ACCA church ebi kura si Ghana ha no moda so obi awu pa na ni yenyansie ni kura no ye twem manso sei Ghana ha ebi NC da amenim se asem no ewo court ayese court eguso eteso a court enwiye na onim se na injunction eda ehie no so kobisa panyini the candidate eba say 6 December but after that no ana madam go say wa any lawyer Williams Kusimo the court injunction ekọ to ehie se da bi asimo court egu ye twa da de muntimi mfidi empatu nkoya yi no e wose ehu se me madam go say wa Dadulumba oja ma ware anase da bi until then ne de me makwa amianya yi e ma court injunction ekoda ehie no so e ma ye call Kumasi High Court on the 16th of October no Kumasi High Court judge otina serve her lordship after ekwahye the injunction eda ehie no so na eho ala Dadulumba big sister can see the one there on tisad as we say ona ni nua ene Dadulumba e was hu ade a eku Dadulumba it is a court e ka say we yi injunction afra yi nso we pay metuma ye ni pa de ene ono no ene tibo enye na sa na be koso pa de ne ka yi no onsi ase no say onsi ase it from that say Dadulumba sister why are so desperate ko now no and true because ni nua eno no the biological brother eno no all right so hu ade a eku no all right eso be conduct autopsy ni hu ade a eku Dadulumba eti ebusa eye enu achi a ne kopie mu ewo Kumasi High Court hobie mu now right after the proceedings in any court hearing no omu pie ba na enu say Dadulumba ne big sister say enibra ba because of her say enu si kono a enibra ba ne wakwasi ne bibia enda so nyina asa dia to no a eye aka wo no eni ne nyame sentiase beba na ye be makwan say yenkoye autopsy ewo Dadulumba emu no de ehu ade ekun no enu kwade ade a ohwe eti ohwe de we panyin we panyin to park epeso ye yie no eni ade a that's woni bibia de be gina sakasa de be hanse ne obeka otu fontam kese enti osre na nantam kese ede kantam kese egu we panyin to park so ofa tra so wana me kan so ade gina me ni jenjen say ofa anti bi eja na wo one time ni me ka otu fontam kese kantam kese say se wonte won saka chasi funu no na wa ma ya chasi ankasa what trading na chief na nantam adi na chief ya ofa no but odi ya ni ankasa chasi ewu abusia na ebi ebe so am titi en se me ni ya chasi wonye nipa enti me ka me se otu fon kam entam kese e kan tam kese say Sami wa fa no do mo sa ka chasi funu no na ma me ya hwehwe wuo no mu ya cause ma ka chere ade kura kun chasi esa se ehu say ya hu a me ka wa to otumfo ntam is a court actually says 6 no so o mbe ya yiye no 6 December ye ni ba na man kan enti won ko yi no nya e man tam kan say na e ho na no to for chami wo ho no mo ara say no two for chan want to two for chan make us any sare wa chew the penny dodua watch the dodua aje nyame adwa Monday obu nyina kwa ko pie manhia himfie na yeguso ebobo ho han no ebuso eno on United Showbiz TV on United Showbiz ana omofre tapamai ne say entam kese na yaka no for no sensem no say na emu etie entam no yaka na abu apanyi wo tumi say okoso eye no so far as tam kese na ewo so anase say enchiremu wei anatapamai hen ede bai Lumba efrimu na chese ne nsami omo court na omo pie free ho no na yehu say ye Lumba sister panyin no edi ebusua panyin no echi opeso ne kasabat ye ma ne kwan enti wode eye kojan ede ato ne konmu ene wo share eye ne black no ene we pagya ne nsa no say oka otufo ntam
edigu no so enti oka nyina no didi eye busua pen mechi enti de ehu ya ne se papa bi gina ono so wache ni de dua aha wache ni de dua enti woka sa pe na yeti so obi atem enti wo court ne premises ho no na eye Lumba sister penyin no oka ntam kese ne wo ho na sedi oka na me pese me bisa se ana entam na waka ne still eye busia penyin no betumi ayeyie na se agise o maba himfie what do you mean here is so far e kwa himfie ya che maame ni de bia no e che se abeto ahenni mu okay bibi se abusia penyin ne maame no kugina ahenni mu e maame ni che dieta o kantam kese no gu nso no o yentam na ye de prade okay ti maame no o pribibi okay yet to see abusia penyin akwa mu akire na bi okay so antam na hen na abusia penyin be twa fa so okay ndi yi se kompanyufo anim ikoye wura anim ye wura busa ne senti o kantam no ebo abusia penyin na ache se ntam anya no okay ye kantam no ho asem ndi abusia penyin no ntumi fa ne san kafuru no wow otimi nya ho hwe no onya santene okay nti maamene de injunction na ato abusia penyin no so wow yi se koye wura anim na you were shame wie because he's the only person which may determine say my man come no your papa and I your pone boni say boni dia no my man dia na gu no ma busa panyi kwa no akoy dia so then this answer dia you are betwinesi amamre ni amane kwa so no wa ye dia fata ma busa no na amama me no so akoma atode asa no tie ayeyi ya opesoye na me pacho we de ye nyina ye sua de na me pese me bisa se eko ahemfu nanimu a de na ye ekoso wo ho oh eko ahemfu nanimu a se ma amene kantam o se abanti bi bechi ne dedua ai o se opeso ohu de eku ne bra Lumba nti obi bechi ne dedua wo ti dru ahenimu a ma amene kantam ya chire dedua nti eko ahemfu nanimu a abusia panyin so so de boso okay no so ya chini de bia okay na fe maame na ka na sem na busia panya ka na sem okay na ma trase ehun se maame na sem a wo ka na bawo maame na sem aka abawo mu dia na esi etie bu akọ maame na fa na busia panya ni tie dia ese maame na ye okay sa busia panya so ka na sem na de maame na ka no emamu a na esi etie busia panya sem ne bo maame ni die bu da pepe ni bisie okay enti nana meshawo enu sa na ahemfo be yesen netena se ne di asem no eye yewura ene na ahemfo anase ebia bebia ekro no mu fi no ahemfo ebeka ho ene omo tena se ne di asem no se okani komu hentam dia nke krom hofer krom ho ahemfo ne bedie okay na se ya wabo yewura ntam so no ikromu ne wotimi nka ho hwe wosuro okay if you mind be real cross so ordinary no betum okay if you could do you were nim okay you are makwase ni pass mercy way mon ko ren kan asem no okay you are makwase ni pa baby no na me san ko transfer kan asem na ho ena asem no nyina betwa se nya saade a no kai wo antam no ni kromu ni nka ho o hini bia ntimi nka ho asem da antam kese ma hini bia ntimi nka so be ka di so ko free you a ho ko free santen so na mi ra wada ma tam kese bia to na adehye no ye ma adehye ntimi be so na nka me de akofitie makoka na ukosra na ewura makwa na oti makoka wa makwa ono abeka obeyi nipa nso amoma sa na ye no okay pacho na mpese me senso ebisa se ye de wasam ko ahemfo nani ma edi how many days na asam ne ye ka oh ye de ko ya dana de be ko na sabi se ahemfo na ye dia dana ye beta ama dana ye be hwa ama oh yes e koduru wa se ya chini de du ahemfie awie o edu ahemfie awie
Ni said it see be a been say fit draw there corner. You better from me aka asem. I'm na free on. Itimpacho said ya we akoye lumba anaso say omo asem no wo publica obia eche na adwen no na me person bi say nana we de yankasa ye nana osay tu ankasa na betena asem no mu anase obema ahemfo foforo na atenem Unim ye ya santi amane no. E bibia na ewura wotremu kan. Mpo si ewura oyi ahenkwa kora na. Said the bro. So Cotremu Casamana, it is a deal at all. Oh, okay. You will be in the view of a casting the beer, it is a deal at all. Perfect. This will be you, Bill, so you, Bill, so run a bit more. And yet, Nina will raho. But in same degree, since on the Nina, you raho, Tremuka. There was some I hear your info be brave or country or yeah, a band to my honey. And I'm looking for the brew. You are between me some correct among cancer, say. Oh, But you are non time can say on the training power on car. okay. To be obeying of the can be to say you are not kind of prepared. Okay. Me pacho ye wo days aye kan days aye nkana. Oh, normally the name say, yeah, he fear hot a day did you say, but try than yawada. And I need a big seminal. If you could say, become Lumba, the comb almost frequently. Oh, the crown normally draft to a near Cosse, Rassay, we are better in our down the Yamai. Let it be a yam or normal, their Kufia Kusi, and Timinum said, and that two moody behind the city to be a figure there could be a better one. You better myself. Nana. Yebeda ase Fra choma na me kanso wa ba jam ni jenjenje say wo fa anti bi eja na wo tire ni me ka otumfo antam kese kan tam kese say se wo de wo saka cha sifuno no na wa ma ya tra se ankasa wo tobi na chi na nanta adi na chi wo fa fra choma na me kanso wa ba jam ni jenjenje say na ene enyumbre so eye privilege maye se yenya ya ye papa te pama hene nana edu say nana edu say atweno wa ampem ena yene no ebedi enkomo no. Hello daddy. Hello ma'am. Hello nana mpacho wapo muti say Nyame no pipe or papa na hoya na mosque. Daddy nyame adom ye ho eye pa. Nana Mr. ene enyumbre ye ba wanimu ana ensem bi a akoso ena ye pese yeji enchemu kakra efiri ho. Yes ye pese ye bisa se eye entam se obi eka entam odi eye nana ose tu ye boni dia na ye amaye musu nintem no ye ka ne sara keke ana bibisi ansa na yaka entam no wede ba mefa ofidius no matcha watie for na ba ka for na hate entam enya dia ye bia do kan enya dia ye bia do kan ye se kan de prade die kan kwa ansanu bi be kase bi utumfo ntam no ne pakro ni abre ane nasi bibi so no sentia o kantam kese no dise entam street to say king unti ya ho hwe dise koyi uradi entam kese ye de prade dise entam fitwa ye ho amamre. Okay. And time to say the injunction order at also. So Bia can tama. It is say the injunction order at also say. So papa we choose here. You be can't tam ke see guns not papa man. So to for tank say can't tank say.
mfauna nsie ye ase sie hwehwa se no mu ansana what makọ ye na se me na ba binti min ko ye na se wow antini be ye fantam ke sie ni ago awa santimem ha na wonye santini so ye santini na ntam fito wani mu a titim se ne etse kunya so yi na wo fara trada na wonye santini edibeyo ya sentimentam de nti yen ama hene no kora titiro mprepi ntam kese no yedi nkan kai ko mu ntamansa okay ye fi preocupen kasante hene ntam ye chiwade okay yen pagina ni timi kasante hene ntam okay ansana be kantam kese no to dika kan ko mu hene ntam yo me won tam tu ye tepani na wona me wo ntawantawo bia dikan kamentam okay na ofi machi ko kasante hene ntam bia ede na kesa otrecha nso gu ani nti sentimentam de mfa ni ago ohi bia so tam kese santini bia so tam kese yan kana basa Ubetu achire wadwe amame ewo comment according to Tapa why no chirem say ewe panyi ntimi nya yi dabi once ya kan to for tam kese nko ano de ayi bibia is at a hot yes ya hwe asolve eno ewiansa nyame adoma ochina ene wago pia o manhia hifie de besi bia no we de mo chiremu ebebro until then ayi penya blog me betu achire wadwe amame ewo comment section akra